Sanibonani igama umchasiseli Isiminyaminya Sentombi. Sisentumbeni la kwaMkhulu Shabangu. Sokuyisikhathi eside impela sagcina ukuthi sixoxe nomkhulu. So siyathola izinto eziningi kakhulu abantu becela ukubuza. Namhlanje sizofisa ukuthi kunabantu bahamba uthola ukuthi abantu sebengene emshadweni kungatholakali abantwana. Leyo nto ihlasela kakhulu isikhathi esiningi igcina ihlukanise abantu uthola ukuthi sokudaleka ama divorce ngenxa yalokho ukuthi akutholakali inzalo lapha ekhaya. Ngifisa ukuthi namhlanje umkhulu asichaze ukuthi kwenziwa njani mangabe uthola ukuthi sekunjalo inzalo kayitholakali. Isikhathi esiningi ngokwesinto sakithi engathi mina ikakhulukazi ngithi amanguni kuye kuthiwe inzalo umuntu ongayitholi isikhathi esiningi kuye kusolwe umama. Ubaba uye engasolo ukuthi hayi umuntu ongatholi abantwana ngumama. Umama kathathu mhlawumbe yenze sokuthile. Namhlanje umkhulu uzosichazela ukuthi makwenzeka ukuthi mhlawumbe noma kwesinye isikhathi kuba ngubaba okuba ngumama kwenziwa njani. Mkhulu sawubona siyakubingelela namhlanje entumbeni yakho. Makhosini Thokozani Khehla siyaphila. Linjani? Ukona bomkhulu ebosisi ngapha eMpumalanga eNtshonalanga eNingizimu eNyakatho selibingelela lonke jikelele. Sicela ukuhlala khona impilo yakho babamkhulu akhe ubuza lapho. Yebo. Isikhathi esiningi ngithi indaba yokwelapha noma ngithi imvelaphi yomuntu omnyama noma ngithi kwelapha kuhlukile kakhulu kodwa isikhathi esiningi masingahamba sikunakise kahle angeke umuntu mayithi sefike kimi mina ngithi mina usefikile bese ngilalela isitori sakho ukuthi hayi uthena kazali. Into enkulu kakhulu kahle masifuna ukuthi sihlaziye kahle umuntu uma ezofika emuntwini kumele uqale ukukhangela ukuthi inkinga yakhona ukuthi aze angabambi umntwana noma hlezi ubaba angakwazi ukufaka inhlanyelo ispirit sikaba masiyamukele kudalwa kuyinto okuqala emakhosini. So sikunezela ukuthi isikhathi esiningi mangaka udokotela ufike umkhuluma la ukuthi udokotela straight ukuthi angibamba abantwana udokotela kula lapha kufaka khona emchini uyacheck ukuthi ungabamba yini umntwana. Yeah. So nama ufikile esigodlweni senyanga kubalekile ukuthi umuntu ahlole lapha kwazi ukuthi inkinga ikubaba noma ikumama. Ngoba isikhathi esiningi uzothola ukuthi uma umuntu ehambile wafika washada emzini ushiya ingane emuva. Mayeshiya ingane emuva ekhaya kuyikuthi wazala kodwa mase ethola indoda ukuthi abamba umntwana kube inkane emnyama kukhona into eyabikhona ebihambe yabamba kumpana noma ubaba naye lo munye umntwana. Kanti isikhathi esiningi nje baba sinokuba nebhadile ukuthi uhamba usithi umntwana ngokwathi bakuhambisa ibhadi. Kanti inkinga nje iyabivela njani ubaba futhi kathi umama uright. Kanti umama futhi naye uright inkinga ikubani ikubaba. So isikhathi esiningi ngithi mina kubalekile ukuthi abantu bakwazi ukuthi bahlole babone ukuthi inkinga ingabe isukela kuphi. Ngesikhathi abanye abantwana mabe siyayenda abangamantombazana kuyavuka inhliziyo yokuthakathi bomamazana uyakwazi ukuthi awukholula ukuthandiwa ebukhweni bakho. Makuvuke umona kuyavuka into eyibuthakathi bekwazi ukuthi bemvale into njengenzalo. Mabemvali into njengenzalo ethi mase ephumile wathola indoda aseyithanda kodwa leyi ezalela ingane ekhaya wathola indoda aseyithanda ngaphandle kube nzima ukubana ayamukele into njengomntwana ngoba ubanjiwe ekhaya. Ibese sikambe sahlangana nazo masikamba sibuya selapha khona apha sihambe sikibe sihlangana lento ezinjengazenezi ukuthi umuntu uma engahlala leyo ndoda eyabe imlobolile uthola kusibazima ukuthi ingane ayibambe kodwa maye ngathi uphumela ezama ukuthi ayitshontsha ngaphandle kube fast ukuthi ayibambe ngoba lo muntu abamthakathileyo bamthakathe kuphela kulowo muntu uyakuye ngoba eyinzondo ekhaya lapha ngumkhwena abamthandisisi kahle angazi umkhehle ngizwa kahle khona. Mina ngiyakuzwa mkhulu uthi kahle kuyenzeka ukuthi uthola ukuthi nobabili inzalo liyayithola kodwa sekube nokuganga phakathi osokusenza ukuthi mhlawumbe ligcine lingasayitholi. Ziningi babamkhulu indlela ezingayenza ukuthi umntwana azalele phansi. Ziningi amakhuba lokhandwayo ukuthi umntwana angazali azalele phansi. Abambe 3 months abambe 2 months still isisu. Aphinde abambe 2 months still isisu. Kuyinto eyenziweyo yana kahle. Ingakho uzobona umuntu wakhona kufanele ukuthi amiswe. Athi masemisiwe sibanjwe sisi ukuthi singadiliki singaqophuki sibanjwe masibanjwa kuze kuyefika lo 9 months ukuze akwazi ukuthi athethe umntwana. Isikhathi esinenge umuntu okhona mawumela lapha ufuna ukuthi umgade kakhulu after 3 months abuya kucheck 3 months abuya kucheck sibalekela ukuthi kungadilika noma sokungumuntu ungathi mase sesala kuphume ufile ngoba kunento enjani ebibanjiwe lapha. Mkhulu ake sithi umuntu uzelwe kumbe mhlawumbe engatholi ingane angazi ukuthi ngakubeka kanjani ncube ukuthi mina khona masekuzwile yazi ukuthi ukhona umuntu vele okuyimvelo okuyimvelo
imvelo ukuthi vele udala ukuthi yena vele akasali stalo uyokhela imvelo kodwa kukhona ukuthi mina ngikhuluma ngakho lokho ukuthi umntwana akuthiwe ekhaya ethi mase umntwana seshadile ngaphandle edala wazala phandle ethi mase shadile kweqiniso umntwana bese ngasambambi kudalwa yini lokho kahle kahle ngoba uqale wazala uzojika omunye umuntu athi ngona noma wakuvele ukuthi mhlawumbe ngamvele ngiphi umntwana yedwa nithi no cha kunjalo akukho into enjalo ayikho into enjalo baba mkhulu kudala bese masikhulisa ngabakhulu uthi abantwana bese bangu7 ekhaya libe ngu14 15 abanye bese ngo20 something manje wayisuku songasayenzi kuloko siba loye okunye sokuyizifo ezibikazidale kodwa but ubuthakathi bona sobuningi kakhulu cool ake sithi ke umuntu uzelwe ngemvelo enjalo sasizwe kuthiwa imithi yezinyanga iyakwazi ukuthi umuntu lo amiswe abambe ingane ngisho ngathiwa nina benizitshela ukuthi wazalwa sidalwa enjalo engamthola umuntu uyazi ukuthi nyangisho mina ngithi mina hayi mayihlula yebihlula kodwa kuzama sinakhona singwazanywa kodwa siyakumela ngaphela sidla imali zabantu siyamisa thina sibone ukuthi kule nkinga ngakho isifiso ihlale ethanjeni sihlole uma sihlola ufuna sazi ukuthi sihle sibone ukuthi no lapho umntwana vele ngeke uzumbambe kodwa ke mawe ukuthi mhlawumbe ngiyozothola ukuthi umuntu osefuna ukuthi akulopha kudla imali yakho uzokuthetha sizama ukubhadalisa imali ungambambe lo mntwana ngani ngoba into yakhona kahle kahle yona isifungo ukuqala uvele uzele lakho lokhela kuyimvelo phela kulento kuthiwa imvelo ke evele ikhona kahle kahle leyo njengenkomo esibayeni mawuthi inkomo lana izala igcina sibulawe ekhaya ngobekela umsebenzi ya lapha ngikuzwa kahle mkhulu uchaza ukuthi umuntu omiswayo ukuthi mhlawumbe athole ingane kusuke kuwumuntu mhlawumbe ophazanyisiwe somewhere yena usuke vele ekwazi ukwamkela ukuthola ingane so wasephazanyiswa mhlawumbe ukuthakathi nani then bese kulungiswa ngesinye isikhathi kwenzeka ukuthi umuntu angayibambi ingane kuyikuthi amadlozi akoncube njengoba uhamba lencube so ethethe unkosikazi amadlozi akoncube abe yiyo mhlawumbe ingakhafula ngesibeletho kungoba uncube engakhapha ngawahle umntwana wabo kodwa ehleli nawo bese uncuba silo lonkosikazi athi unkona nonkosikazi wona ngizaleli kodwa mina ngizele ngaphandle kathi no uncube yena nguye nokoloda le ukuthi akhambe ayelobola ngakho sithi kumele sibalobola abamakhosikazi ethi singahlali singalobolanga okunye kusokuba isikolodo sokuba ijoy emadlozini ukuthi njenge sesikubambisa ukunika umphefumulo ungavelanga noma ungayendlela ngahlanganisa ubuhlobo phakathi ekhaya kungena into ekuganga kathi ke kuyikuthi umele nje just akhambe ayivela ayaziwe uyazi ukuthi izalukwazi ngesinye isikhathi mangithi mina ngikhuluma ngedlozi idlozi into ekhona babankulu into ekhona kufanele sikhwele ngoba idlozi lihleli phezulu kwalo muntu ngesinye isikhathi liyakwazi ukuthi sibekwe sibambe 3 months sibe sikhafule phandle kuyikuthi kukhonjwe lo indlela ukuthi kahamba kanjani ayefika emagumeni akibo kankosikazi kanti kungela ubuthakathi kodwa sokubanjwa ngamadlozi kuphela hayi kunzima mkhulu kushuthi kahle kahle ziningi izinto ezigcina ezidalela ukuthi abantu bengatholi izingane emshadweni akusiko lokho ukuthi umuntu ngaleli gama elijwayele ukuthi kusuke kuthiwe uyinyumba kusuke kunento eziningi eziphazamisayo kusuka khona into eziningi ezisuka zibambe lapha na wena masiphila semhlabeni ngihlele ngisho ngithi mina singabantu abamnyama sinemvelo yethu kahle kahle okufanele silandele imigomo nempandela akungasikho na futhi ukuthi kuyathwasa noma ukuthi kumele ukuhlala usiye ezinyangeni kodwa nawe noma ngeke ifunda ukuthi lama sithethe ungane yabantu ungahlala uyibhemu ukuthi nona ngiyabamba isisu yeko siyandilikela kodwa lo mfana lo wawunaye before wakwazi ukuthi umzalele so uhlala ukhela kungathi kuba yijoy kanti nedlozi lakhe lele uma umchingela liyakuza ukuthi wena uyachinga ukuthi ufuna umntwana kodwa ufika ngemagumeni akwabo wezinto yakhona ya yizwa ingakho uzokunikeza amasayini ambambe 2 months adiliki ayeqa 1 month udama umfoza ambambile ukhambela ujabula usitshela abangani bakho kwethu sekudilikile ngani ngoba wena ujabulela ukuthi usekubambele kodwa awufuni uhlanganisa imali ukuthi efike emagumeni akwabo uthola ukuthi omunye umntwana vele mabe siyakwenda kule mkhuba bayenzi la ukuthi bayenda wona usuhlanganisa wasuchesana la egoli la mawuchesana la egoli wona usuthatha abamizi mahlalisana kanti kule mvelo kumele aqale khona ekhaya yenze isiko lakibo ukuthi abe ukuthi sephuma sesiyawo kuba ngwakoncube kumbe ngwakomagwaza ncube sanibona igama umxolisi isibonge sakwancube sikhamba lomkhulu lapha emkhulu kulokunye ukuthi uyezwa kuthiwa usibani bani akasatholi bantwana ngenxa yokuthi wakhipha isisu kusuka kutheni kuyabe kuzonde amadlozi wakhe kuzonde lapha sayendele khona ukuthi ulitsotsi kumbe uyabe gangelwe like lo wesisu asikhiphayo nase indaba ungayithanda lo mbuzo obuzayo ngoba ake siqale lapha kahle kahle uqala ngani ngoba siyakwazi ukuthi umuntu vele uma engakhiphanga sisu sichithekile okokuqala kuyagezwa qala ngoba le ingane leyo izomlandela athoda ngithila ngazi ukuthi nini so nakhona nakho ukhipha isisu futhi nakho lokhani kungayicala futhi emadlozi ngitsho la uNkulunkulu umdalo wezulu nomhlaba ufana nomuntu obuleleyo kahle kahle so kuyafanele ukuthi ugezwe
lento le ngakwenza ukuthi abantwana ubathole kodwa ke but ubona umuzi wakho uhlala ungasela kuthule ekhaya ngisho ukuwa kwe teaspoon indoda kuvuka umsindo endlini lendoda ngani ngoba sokule vele kahle kahle sinecala lala amadlozi ukuthi wena suthi wakhipha isisu emuva amadlozi akakulande sanda ukuchithele ngakuzo kufanele ukuthi ugezwe into zonke ziyaqondiswa akekho umuntu ongelasisona kodwa qaphela ukuthi mawulo mphefumulo owawulahla noma uwuchitha qaphela ukuthi kufanele ukwazi ukuthola isiyazi akwazi ukusiza kulelo dawo sisase khona lapho mkhulu uyakwazi mkhulu ukuthi mhlawumbe abantu umuntu mhlawumbe owenze leyo nto leyo siyazi ukuthi baningi abodadewethu ngaphandle lapha umuntu owakhipha isisu asikuthi mhlawumbe siza lapho ukuthi sikujaje ukuthi wakhipha isisu ngoba kuba kuningi ngoba ukuthi umuntu agcine ekhipha isisu mhlawumbe umuntu lo omtholisele sesisu akasazwakali usecesha kuba kuningi nje so mkhulu niyakwazi nina lapho ukuthi nibahlenge abantu abanjalo yebo baba mkhulu siyakwazi ukuthi sibahlenge into ekhona kahle kahle mawuzomhlenga lo muntu lo kahle kahle lokwazi ukuthi njengoba ngithi ngiqala mina enhlolweni uma ezofika vele manje izofika enhlolweni kahle kahle lento leyo iyavela ivela kanjani umntwana uma uthi uyachayitha noma uthi uyaphula uthi uyalalela phezulu emoyeni wasemkhathini umuze umntwana ehlaba umkhosi ekhala maye ekhala umntwana sombuzo umuntu umntwana okhala lapha ngabe kwenzakalani bese umuntu uma sesithe no ngayenza iabortion kodwa ke noma ngasikhipha isisu kodwa uzothola omunye ngasikhiphe yedwa usikhipha ekhithiswa umuntu ukuthi sesizimi mistake sazala ngeke ngikwazi ukusaphula umntwana hambe khipha isisu ngoba lapha ngoba ngithi kuvunyelwe futhi nasegolweni iabortion uya lapha uyabona njalo yakho njani lokho uyakhipha ngempela sibu uyabulala lahlela phandle edustbin kodwa kungakwazi lento lezokulandela ngoba udokotela akwazi ukuthi awugeze ngoba lokho sokufuna isinto ngasawugeze kwakho udokotela ukuthi akwenze lento oyifuna kuphela so abantu bengasizakala mkhulu bayakwazi ukuthi beze khona la ekhaya mhlawumbe mabe nenkinga efana nale abakhuleke ekhehla amakhuleke njengoba ngihlele ngichaza ukuthi umkhulu uchaba ngikazifihla lapha khona le phone number emehle nje i1 ifone number kuphela ifone number kamkhulu ithi yona 06885588 ngitholakala endaweni yaseyuvele egoli Siyabonga kakhulu lapha yana mkhulu siyabonga kakhulu mkhulu Ncube ngicabanga ukuthi singayi rapper le angazi ukuthi ukhona mhlawumbe ofuna ukusho hayi ngathi uNcuba ke siyabonga kakhulu lapha emakhaya bakithi bese ixoxa nomkhulu uShabangu lapha sikhuluma ngokuthi abantu abangatholi abantwana kwenziwa njani bakithi umkhulu uthi niyasondela lapha endumbeni kamkhulu mhlawumbe mani nenkinga ezifana nalezo bakithi umuzi ungachitheki ngenxa ukuthi akutholakala ingane niyasondela lapha kumkhulu abheke ukuthi ngabe kwenzakala yini eyenzakala akusize nangabe futhi ushilo omkhulu ukuthi okunye kwenziwa ukuthi mhlawumbe kusuke kukhona izingane ezikhalayo emuva owashiya ngale uyasondela futhi la ekhaya bazokusiza bakugezise kube kahle siyabonga kakhulu bakithi emakhaya ningakhohlwa futhi ukuthi ni subscribe ku AVG Reality liphinde njalo lishare le video ikwazi ukuthi iyofinyelela kwabanye abantu bathole usizo siyabonga kakhulu